Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Angel. Oke teman-teman, kali ini Mama Angel itu mau mukbang seblak siput ala Mama Angel sendiri. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat makan buat semuanya. Dari cikuanya dulu, bismillah. Bakso ikan. Sosis. Bakso salmon. Dumpling isi ayam. Mama Angel minum dulu ya teman-teman.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum.